Minister Narendra Modi lakliba April tang taret ta Imphal da laktuna Mikhal ki campaign chathagadauri. BJP lengak asi drug lalon babu phongna sawat pa lengak oire haibat taksare haina Congress ki spokesperson Megachandra Namaral Siri. Amadi Umpumanga Suba JN Manipur Dance Academy ki foundation day Manipur ki governor Dr. Nazma Heptullah na hawdokre. Miyang tabiri bupum na magputaram na oksari, hawjuk mapung iba pao pizari. Taret suba Lok Sabha Mikhal Gamari Lenana tha sigitang tareta Bharat ki Prime Minister Narendra Modi Imphal lakadauri mahakna Imphal laklaba matung hapta kangjebungda miyang mifam amada saruk yagani haire mahaki khongsat asida kana loinarakata ki haiba hawjuk makidi chapchaba khangba ngamdrei amaramda Prime Minister ki khongsat asi mai pakna ba BJP party ki maikaidagi sem saba hore haire khongsat asida pamdaba thodok thoktana ba security gi chexil thorangsu lokhatpa hokre. Amaramda Mikhal ki matam naksilakpaga loinana political party amana amada chongthok chongsin tawduna masa masagi apamba political party singda yauksinbagi thabak kan aragle. Bisnupur Jila Parishad ki upadhyaksa oiramba Thoksom Nimai amadi hana pradhan oiramba yauna punna miyoi chahumlom Congress tagi toklaga BJP te yaurakre makoi baharau tayamna okpagi thoramama BJP Bisnupur mandal na sinduna thinungai mayalaika community hall da pangthokre. Chief Minister N. Biren yauna pangthoki bathoramadu da PDA ki chairman T. Robindro yauna BJP ki miyoi kaya susaruk yakhi. Chief Minister N. Biren Congress party da thajaba walakpa amadi BJP bu miyam na thajaba helakpadagi ngasidi BJP party da miyoi kaya nongma gi changlakpa helakli masina party ase Manipur da mapangal kanba hengalakli haiki. Lupa lak kuntaret lom ki draka konana masama ki quarter dagi haukibe chahi ki jun gi tangkunda phakraba Chandel ADC ki chairman oiramba Lokhosai Jaubu bel da thoan bada Jenabesingi mathakta serak pigadabani haina Congress ki spokesperson Kaisa Megachandra Paumi Singh da phongdokre ngasi Congress babanda Paumi Singh unabada Megachandra makhatara duna yamlaba draka konana khulai kaya su yauna phakhiba Lokhosai Jau maral gi matung ina bel pibe yadaba case palibani mahaki case asibu pairiba judge Yumkham Rotharna case asige Warasin Purna Bahonabada Thak Wang Labalenga ki Thaupuba Kayana Ayat Papirak Padage Bel Pifam Toktrabasu Bel Pikrehana Media the Fongdorak Palay Cray Rotherna Masana Media the Fongdokiba Aduda Kasasiki Sar Suit Marilenaba Police Officer da Korta Tangat Palakpa Matamda Impal West ki SP Oramba Hawizam Jogasandra Amadi Ambagi President Oramba S. Chandrazit na Kasasige Sar Suit Tangar Handana Balaktuna Bada Yauki Haiba Fongdorak Krabani Megachandra na makataraduna thawang asina BJP lengak asi drug lalon babu phongna sogat palengak oire haiba taksare Lokhosai Jaubo bela thadokna bagi poram pumba Chief Minister Banglo da sinakhiba maramna wafam asigi matangda Chief Minister khangde haiba yaroi Chief Minister na drug ki mayokta akan memit yang sangli maralebe sing matik saba chairak piri haiduna miyam mamangda nganglabasu BJP ka naknaba miyoi singna lalol badadi ayaba pire haiba wafam asina mayak sengna takle Maramasina Marale Bissing Matakta Kasama Lokalagamatic Sabazarak Biga Dabani Haina Mahakna Makatana Fondoki ESP Masamangna Sandrajit Kaloinana NDPS ki Korta Zarsta Sarsitu delay Tarokanda Bill the Piki Yana Biki process Tarokose Sarkar gi Asigumba Mantri Mandol Adegi Chief Minister gi Bangloda one Nangna Bataunaki Madugi pressure people Mayam sing to Loina Fondorok Pasina Tae Manipur ki lainga asida drug ki karbar chenare aduna khudakta lainga asigi maru eba mising resign tawibam thoi loinana Lokhosi Jau bel da pikiba athuba matamda faraga CBI da amadi mathigi mari leinarba yamna thajaba yaba agency mada sinaraga investigation thon badarkar lai bel piba yadaba asigumba case ni magi mathakta paliba arm gi ekni adigi drug gi ekni non bailable ni why this government Sigi karigi bill the thaduk piribno. Tongan ba thorom kaya galoina na nimit humni chathagada ba humpumanga suba JN Manipur Dance Academy ki foundation day Manipur ki governor Dr. Nazma Heptullah na hawdokre thoromadu academy asigi vice chairman Professor H. Tombi academy ki guru kayasu saruk yakhi
Academy asigi mahiroi mangada Governor Gold Medal yanthokpaga loinana Haubam Ibosoba amasung A Citresor Sarmana puthokpa lairik ani amasu phongki Dr. Nasma Heptulana JN Manipur Dance Academy asi awangnompok lamdamda ihan hanba jagoige institute amani ngasidi institute asi lebak asigi maming lairaba Manipur Dance Institute oire Academy asi hena chaukhalak saknairaba artist kaya marum puthokpa ngamle institute asina Manipuri culture ge khwaidagi phabasing puthorakani habagi thajabelei culture gi nungi value adu yokhatpaga loinana madu makhatana chaukhatnana ba punna honagadabani haiki in the journey of the academy, and I am fully confident that the dance institute will not only continue to bring out the best in Manipuri culture, but will also pursue various issues related to it in the world of modern art and culture. It is a state which is culturally rich and blessed with boundless biodiversity, but unfortunately it is economically backward. The state has immense potential and possibilities of economic activities, especially in the field of tourism, based on its natural beauty and rich culture. Tungda Academy asigi mahiroi singi tongan ba nat ki thoram sing utki Puwari haibasi ekweni hekta muthatlaga isinbaya ba posakna te haina BJP gi Inner Manipur Lok Sabha constituency gi miref Dr. R.K. Ranjan na phongdokhrei wafamasi BJP Uripok Mandal na Sindura Rems Colony manakta pangthokpa election campaign ga mari lenana mahakna phongdokibani tharumadu da party gi president KSS Babananda political party taragi convener M Tombi amadi BJP gi luchingba kaya susaruk yaki M Tombina matam sangna congress na lengak pairamba matamda Manipur gi mangba thabak kaya pangthoklamki Kabo Valley Pithok Lamba ILP Muthatkiba Boundary gi lamang hanba Armed Forces Special Powers Act thamjinbana singba kanagi matamda no miyamna khangnarabani lagliba election asida karamba mihutna karaga Manipur kangadage khanba fai haiki BJP gi Vice President Jotin Waikhomna Narendra Modi government lakpadagi India da purakpa onba sing miyamna khangnarabani malem gi chawkhat khongjalda yahonsi harabadi Modi gi laingak makha sathanba mathautai haiki Mirep Oriba R.K. Ranjan na Parliamenta asing yamna kadaba party ki mirep sing ningthina wangang ba phangde habasi apang asing khaidena khangba wafamne Manipur gi issue Parliamenta ningthina pukhat ki harabadi lengak pairakadaba party mathau tagani matamduda Manipur gi aruba issue kaya warep oina lawbada mateng oigani Manipur gi apunba gi saktam sagana ba hotnabada kanana akaiba pibage haiba miyamna khangnarabani BJP gi lengak laklaga Manipur kangani habasi miyamna thajaba horakle haiki Pina center da panbada Manipur da panbada Manipur lampi thu ai se pithok pura pithok da ngasi haijan bhai aba wara na tabra itihas si wai koi ngasi muthalaga pe anu gomete i bhai aba porla haiba se koi ngasi de lai hairaba aduga politically sensitized tawraba adugumba bioi generation ase masi de logum thokte wahali ga sidi adugumba matamudu da Manipur gi mihut siliba party amasung mirep aduna ni haiba se koi khangmin nawagi mathok tai Regionalism Gwakhalol mapung phadana media da mot phongdokpa tawbigano haina NEIDP ge Central Working Committee ge Chairman Narengbam Samarjin haikhrei wafamasi Teral Okrakpam lekai da leiba salai ge office da oina Municipal Council ge Chairperson amadi Councillor Singh INC thadokuna NEIDP de yaurokpa bu taramna okpagi thorma da mahakna haikibani taramna okhiba aduda Tronglaubi Jila Parishad ke members su yauki State President Dr. NG Bijoyna ngasi INC thadokuna chairperson amadi councillor kaya yaurokpa asina party asi hena mapangal kankhat halagani miyamna regionalism da thajaba thamlakle takpani haiki Narengbam Samarjit na mikhalgi campaign chathaba amadi media gi khana nainaba singda regionalism gi matangda mamut tadana wafam thambigano hiramsigi matangda hena kupna khangning balairabasu party asina wakhalol saruk yaminana ba sem saduna lai Manipur gi saktam kanchi mamangai degi leijaram bahak phanganchi haiba tarabade mapangal laiba regional force sama sagat pamathau tai haiki sing amadi maru oina expert sing intellectual sing na wa thambir ku matamda chap chaba regionalism ge madu ge wan to adu khangbi dragadi yari ge di madu public ki akoi domain da chalal da bani last 69 years ki wari edo ngasi mak pusalak pe yaroi madu pusalak ke haidna to bigano
मरमदे पॉलिटिशियन सिंग सी खतनते मोटलिबसे प्रजा म्यामसु सब मानना मोटमिनरक लबने मरमदे मोलहलिबसे अखोइने खंगन मोटपनते अखोइने चटकदब लंबेल असे लेखोम थोकंबगे अखोइ लेखोम मथे चटतब यादबिदंता चलकपदा खोंग लेखोम तैबने खुंद्राकपम केंद्र की बीजेपी मोर्चा की प्रेसिडेंट याउना तोंगान तोंगान बा फंपुबा मियोय तरुक अमसुंग कांग्रेस की मेंबर अमा NEIDP दे याउख्रे नौना चंगलकलबा मियोय सिंह तेरा लौक्रपम लेरकत लेबा सलागी ऑफिस दा तरामना ओख्रे थोरमदुदा NEIDP के सेंट्रल वर्किंग कमिटी के सापम केबा स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर NG बिजॉय वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर आई इबोहन बिसु सरुक याखी खुंद्राकपम मंडल OBC मोर्चा के प्रेसिडेंट ओरंबा संजनबम इबोम सना खुंद्राकपम बीजेपी मंडल दा लुचिंगम मुनरकपदगी मियाम गलोइना थबक तौरिबा थौमी सिंगदा चममनबा कया थोरकपदगी BJP थादोरकपनि हाइखी डॉक्टर NG बिजॉयना ओनबा खुनायमा पुरकनबा थोरकलेबा NEIDP की वखलोलबो पामजबा अमति नुक्सिजबा मियोय कया थोरकपा असिना मणिपुर खक्तनतना वांगनोंपक इंडिया दा ओनबा सक्तममा उरकलगनि हाइखी कोई अवोन बामा jointly कोई मयाम पुल्लगा अवोन बामा पोरक्सी हेन चौखट पगी मधुगी दमकता कोई मयाम पुन्ना ओन मिदरगा कोई अहोंग बामा पोरक्सी हाइबदुनी NEIDP की वखलोंदी मधु होंग बमतमदा नॉर्थ ईस्ट की वोइना पुन्ना कोई जी होंगजी हाइबदुनी हौखिबा मार्च कुनमाथोइदा ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी मुथले हाइना हाना MLA ओरंबा डॉक्टर आई इबोहन मिना हाइखिबा अदु महक मसागी पेनदबा लेबदगी ओइगने ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी मुथतखिबा लेते हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदा ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी के वाइस प्रेसिडेंट वाइखोम डेविड ना हाइख्रे महक मखा तारादुना मियोय कुंथ्रा निथुइना साबा ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी असि MPCC के प्रेसिडेंट गायखांगम नमसक खंगले कांग्रेस मिरेप की दमंग अकन ममोंग दोहनगनि हाइखी कमिटी की प्रेसिडेंट ओइनाम इबोचौबना कांग्रेस साबा खरना ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी मुथतपे यारोय हाइखी की मैम थोखरगसु दौलतेन फंगबदगी ओइनाम केंद्रदा कांग्रेस की हानगी फाउंडेशन लेबा ओइनाम केंद्रदा मयंग तार फंगोय हाइबा वफम सिमसु आई मीडिया दा थमजनिंग इनर की CPI की मिरेप ओरिबा डॉक्टर M नारायणंगसी नंबोल कैथेल फंबी इमा सिंह अमदी अकोइबगी दुकान फमलिबसिंग उनख्रे कैंपेन अदुग मरी लेनना डॉक्टर M नारायणा लमयानबा इराबोट की पुंसिग मरी लेनबा मफम असिदगी मियामना अनोबा आशा अमा उबा फंगी हंदक्ति अनोबा मिहुत खलसी हाइना मियामना हाइरकपा मियामगी सपोर्टना मिखल थेंगनबा ngamlibani महाकपु नुंगसिबिबा मी सिंह हौजिकसु लेंगदना लेरे कया अमसु हेनगलखिगनी हाइखी ngasi akoina changhinjari ba khongjang madudi miyam gi marakta leijaba misak amoina aina rainti tawjabada miyam gi support na ingasi bauba election kaya le pangamai kayarak mai pakhi kayarak mai pakta balai adubu people gi support asidi lengdana lei praja gi awareness se hengali praja miyam na vote pining bagi wakhal se hantakti mai seng na phungdoi हाइरोप केंद्र की कांग्रेस की मसक नाइबा मियोय कया याउना अतोपा पार्टी देगी पुन्ना मियोय चनी तारा हमदोय ngasi BJP दे याउख्रे मखोइबो BJP हाइरोप मंडल न सिंधुना हराव तयामना ओपगी थौरम एजुकेशन मिनिस्टर TS राधेश्याम गे हाइरोप त लेबा युमदा पांगथोख्रे बुट लेवल मिफंग मलोयना न पांगथोखिबा थौरम अदुदा आउटर गे BJP की मिरे बेंजामिन माते मणिपुर म सुंग नागालैंड की BJP इंचार्ज नलिन कोहली अमदी पार्टी की मरु ओइबल लुचिंग कया सुसरुक याखी एजुकेशन मिनिस्टर राधेश्यामना मियामना नोंमा नोंमागी BJP दा थाजबा हेनगलकलिबा असिना हंदकी मिखल असिदा BJP न चाउना माइ पाक्तुना सेंटर दा नरेंद्र मोदी न लुचिंगबा लैंगाक अमुक हन्ना सुंगसोय सोयदना हलकनी कांग्रेस ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सानादुना लैबाक ngakलंबनी कांग्रेस न लमदम असिदा सु सही तरा मंगा लैंगाक लंबदा अमगा नुंगसिनदना होनरंबा नतना अतै करिसु तोरमदे ngasi पावर पाइद्रबा मतम असिदा पावर पाइनिंगबना मियामदा नतबा वाफम कया संदोकली हाइखी इनर की BJP की मिरेप ओरिबा डॉक्टर RK रंजन की ओइबा वांगखेम BJP मंडल की बुट कमिटी मिफम अमा यारिपोक बिष्णु नाहादलेबा डॉक्टर निमाई चांदुवांग की युमदा पांगथोख्रे मिफम अदुदा BJP मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट SS प्रेमानंद शर्मा हाने की प्रेसिडेंट SS शांति कुमार शर्मा मंडल की प्रेसिडेंट एन सुनील वांगखेम कॉन्स्टिट्यूएंसी की पोलिंग स्टेशन 39 की मरु ओइबा थौपुबा सिंह सरुक याखी मिरेप RK रंजन ना मणिपुर बु हेना चखनबा हनबदा मियाम पुना सतमिनसी हाइखी
BJP Sugunu Mandal na susinduna Sugunu Makalaka Community Hall da bot mifam pangtokhi tharomaduda party ki national spokesperson Nalin Koli BJP Manipur Pradesh ki president ke SS Babananda MLA Y Radheshyam outer ki BJP ki mirep oiriba Benjamin Mate Susaru Yaki Singzamai Kandragi Ward number Taramanga Madi Tarataruki Congress Ward member Ahunga Loinana Congress workers ani Henbana BJP de Yaukre BJP de Sanglak members sing Okpagi Taromama Chinga Makamai Bamlekai de Laiba Singzamai BJP Mandalgi President Karanjangi Yum the Pangtokre Taromaduda Manipur Pradesh ki Vice President Salam Joy Hana Assam ki Minister Oirambaduga Hauzikna Manipur ki election incharge Jagdish Bhuyan IMC की मेयर एल लोकेश्वर कॉर्पोरेटर सिंगमदी मंडल की लुचिंग बसिंग सुसरुक याकी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट सलाम जोइना सेंटर दा बीजेपी के लेंगाक सोइदन हलकपग लोइनना नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर मोहन ओइगने मणिपुर के एमपी अनिमक बीजेपी की मिहुट अनिमक थागतुना स्टेट असिगे चौखत थौरंग पाइखत पदे हेन खुमांग चौसिनब होनरसी कांग्रेस ती नोंमा नोंमा सोथरक लबा पार्टी ने हाइकी किदी करिनोबु तुरिंगेदा मीनो हुगटपीरमगद्राना खंजरगा वाना लेंगेदुदा अमु कनागुंबदुना चबे चबे ngesalga चटखिबुमुनि मोइगी मराइबक्से मरमदी करिनोबु मोइनो ओपोजिशन दसु लेरबा काबा ngamaruena खलिंगैसिदा ऑनरेबल एक्स एमएलए मंगाना चटखिबसे बोट चौरांगना मोइगी यामद्रबदा लिसिंग मौद्रा चटखिबसिना मरम मोइरगा मोइ माइ पारो हैबसे आइकोइ मोइसु सोइदना खंगवनी खले मधुमंगननी ngasi कांग्रेस की मनिनी थोकथोकत्रिसे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के केंद्र तरुक की मनुंगदा बिष्णुपुर केंद्र ने बीजेपी ने वोट मसिंग यामना फंगदुना चावना माइ पाखनबा खनख्रे बिष्णुपुर वार्ड नंबर 4 दा लेबा बिष्णुपुर केंद्र इलेक्शन कैंपेन कमिटी के कन्वेनर एंड सनाजावगी युमदा पांगथोकपा मिफमदुदा महांगना हाइकिबदा एमपी इलेक्शन असिदा बीजेपी ने माइ पाकलबदि बिष्णुपुर केंद्र चाखत हंगनी थबक फंगद्रिबा नहासिंग थबक फंगनबा होनागनी हाइना मखाताना फोंदोकी लागलिबा लोकसभा मिखल की दमक इलेक्शन कमीशन हापखिबा स्टेट असिगी सीनियर ऑफिसर सिंगे एसेसिबिलिटी ऑब्जर्वर सिंगना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के पोलिंग स्टेशन सिंगे फिबम यंगसिनख्रे टीम असिदा जनरल ऑब्जर्वर राजीव शर्मा जय श्री राम थंगा पुलिस ऑब्जर्वर संतोष गौर सु सरुक याकी मार्च की तांग कुनिथोइदा उलौ अवांग लेकाइदा खुनाइगी चनबिकी वांगमदा डीजे पार्टी अमा चथरंबा दु थुगाइरुबा मैरा पाइबी अमदि नुमित अदुदा यावबा मियोइ सिंगबु पुलिसना एफआईआर पानबा अमरोमदा फत्तबा थबक तौबसिंग अदुबुना कनखत्तुना थंबा थवोंग यानिंगदे मिसंग मिखाइ नाइबा पुलिस अमदे लेंगा की मित्यंग असि यानिंगदे हाइना थौदोक अदुकी मेतांगदा सेमखिबा जेएसी की को कन्वेनर एंड तिलोतमाना ngasi उलौ अवांग कम्युनिटी हॉल पांगथोकपा पाउमिसिंग उनाबा अमदा फोंगदोक्रे महाना मखातारादुना मिसमियाम द की हनबा अवाबा तहनबगी थबक मखाताना तौबिगनो हाइकी मुना तोइबा थबक तो फत्ते समाज की मांगनबनी फत्ते हाइना थुगाइ रुबा दना एफआईआर पाले हता हाइबा अदुगुम्बा समाज की मायोक तो तौरकपा सिविलाइजेशन सिबु खंगदबा नैनदबा बखोना तोइबा थबक तु लांजरबा मोहिदना नन एफआईआर पानबा मसिगुम्बा थोंग असि सरकार की माइकैदगिसु अमबसि पुलिस की माइकैदगिसु मसिबो खोंगमबसि तौबिदनबा अखोना हाइजरी अनना येंगदबा मियेंगसे मसि अखोगी पुलिस की माइकैदसु अखोना बसि पेंदब लेजै मसिगी पोलसी अखोगी होजिक ओइरिबा होजिकी पालिबा सरकार सिनाजु मसिगी वारोसिन पोरनबदा मसि अखोना मतेंग पांगबियु हाइना मसि मसु तिलो तमाना मखातारादुना थगदोक थोकफम मफम असि युम ओइना लैरोइदबो ओइरबदि जक्कल खारिबा असि सिदोकलगा थंबियु करिगुम्बा मखाताना फतनुंगदा थोरकलबदि उलौगी मियामदा अवाबा ओइरकनी सोशल मीडियादा थोक्रिबा थगदोक अदुकी मतांगदा थौरम अदुबो सौगतपा ओइना वाफम थमलकलिबा सिंगबो यानिंगदबा फोंदोकी बोलसिदसु मसिगुमा थबकसे मखाताना तौदबा नत्रगना मखोइना मखाताना तौद्रगसु बखोदा सिग मसिग बैरेना बा थबक थोरम करी मतमसिदा पांगथोक्तबा अदुगा मखोइना सिदा लागा युमोइना लैरोइदबा ओइबा तारगदी मसाना याना कनो तौबा याय वारी सानबा याय असोमदा अतोप कंट्री सिंगदा स्विमिंग दा नत्रगा अखोइगी कनो दा जिमनास्टिक दा मोइ सादाबगी मोइदा सर्कस तौ बिसिनदी मोइ ड्रेस तो मोइ सेलिना बब टाइम एंड कंडीशन की मतुंगिना मोना सिलिबा ड्रेस तो अखोइ मोइदा क्रॉस तो बुदी हारिबा पोस्टदी मयाम यादबा सामाजिक ओइदबा पोनी
Manipurda Mission Organic Values and Development for North Eastern Region gi scheme makhada Department of Agriculture gi mideng makhada Imphal West District ki Farmer Producer Company singna puthokpa handak sahi gi poireton hairiba organic chakhau makhalasi lainanaba lamdamasigi company ama oiriba lairik emba makhalekai da laiba Rima Foods kia Horticulture Department ka khojek pinakre ngasi sanjen thongda laiba Horticulture Department ki Director ke Kipgen gi office kada khojek pinakhiba aduda MOVC DNER Agriculture Department के नोडल ऑफिसर एस राधा प्यारी असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के एस निमाई चांसु सरू याखे डिपार्टमेंट की माइकेदा डायरेक्टर के किपगेन ना खुद एक पिखी इमा फुस की माइकेदा प्रोप्राइटर लाइस्ट्रम रिमा ने खुद एक पिखी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के किपगेन ना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सिंगना पुथोरकपा ऑर्गेनिक की सखाउ लाइने ना बचोंग थोरकलिबा रिमा फुटपो डिपार्टमेंट की माइकेदा की थागत पफोंगदोक ई मसी पुकनिंग थगत निंगाइनी मसीना फार्मर सिंगना अमुक हेना होना हनिंगबगी इथिलमा सोइदना पीरगनी हाइखी रीमा फूड की प्रोप्राइटर एल रीमा ना हंदक चहिगी ओइना 20 मेट्रिक टन के ऑर्गेनिक की चाखाउ लेगा दौरीबनी कंपनी असिना फार्मर प्रोडक्शन कंपनी इम्फाल वेस्ट ना पुथोकलिबा ऑर्गेनिक की चाखाउ लिसिंग अनि 21 फाउबदा लेनबगी एग्रीमेंट असिदा यावरी मणिपुर की चाखाउ मपालमदा यामना डिमांड लै कंपनी असिदा मपालमगी कंपनी कयाना ऑर्गेनिक की चाखाउ लेनबगी ऑर्डर कया लाई अदुबो लमदम असिदा पोथोक मरंग कायना पुथोकपा ngamdabana ऑर्डर तौरप खुदिंगमक पीबा ngamde हाइकी SM Manjur Police Custody da Sikhiba Thawang Socialist Students Union of Manipur na yaningdaba phongdorakle misi asiga mari lenana lengang na thuba matamda thidoktuna marar leba sing matik chaba chairak pigadabani misi asigi matang da sem khiba je asina changsilakpa khongjang khudingmakta union asina saruk yagane amaramda April tang anida ahanba Manipur khunai mifam pangthokani haina leplamba adu lebak ki obe irang namaram oiraga matam kharagi oina yaithokle hairi Lungnila Elizabeth Mihata Maru in Chenaba KCP ki Thoksom Nando Nantokiba Thokdok Manipur State Council CPI na kana yaning the Bafongdorak Day Thokdok Asika Marilena Constable SM Manjur Custody the Sikiba BJP na Lusing Balengak Asigi Kozil Thorangi Haina Lawi Misi Azi Magistral Natraga Judicial Inquiry Taubana Achumba Pangbangam Loy Kaya sasi CBI da sinagadabani KCP ki Nando Nantokiba Thokdok Awang Bathake Inquiry Tauduna Maralebe Sing Matik Sabachairak Bigadabani Hairi Manjur Misi United People's Front Manipur UPF nasu yaningdaba phongdorakle misi asika mari lenana CID inspector ama suspend tawbada crime asi kupsinduna thamba yaroi judicial inquiry tawduna maraleba miyoi singmatam sana leibak miyam da khangan gadabani hairi SM Manjur Police Custody da laikhitaba thawang National Identity Protection Committee na kana yaningdaba phongdorakle Manipur Police na masamaki department ta thabak tawriba police personnel singda phawba makhoi gi custody da tamthina otnaiba asinadi michang sangalai lairaba micham miyamdadi aki tujungba poknare thokdok asi awangba thakta thijinduna matik chaba wel chathaduna mara laiba sing chairak bigadabani hairi SM Manjur misigi matangda semkiba je asina sinduna mayangbi oiba mifam ama hatada pangthokre mifam aduna mara laibasingi mathakta FIR chanduna phanaba warep lokre kasa CBI da sinau natrabadi government ka wari sanada ba demand sing asi thabak oina pangthok trabadi mass protest amang asi numidang wairam pung 3 tagi hauraga tang 3 gi pung 3 phaba pung 9 gi chathaba masi phawbada demand sing pidrabadi justice ki damak tongan ba khongjang jangsin ba haina yana khre hairi अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेशनल जनरल सेक्रेटरी आशीष चौहान ना एस्पिरेशन ऑफ इमर्जिंग भारत है हिरमदा नहा सिंह दा पुकनिंग लौसिंग ओइगदबा वाफम थंबा थोरमामा पैलेस कंपाउंड लेबा लमयान बसंगलेन पांगथोखरे थोरमदु दा एबीवीपी मणिपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर टीएस डेविड स्टेट सेक्रेटरी शरदचंद्र हौबिजन सुसरुक याखी एबीवीपी की पोस्टर कैंपेन की दमक पोस्टर मसु फोंखी आशीष चौहान ना नहा सिंह ना पुंसीदा माई पाकपगी आशा अमदा कन होटनरी इंडिया गवर्नमेंट ना सु नहा सिंह पॉलिसी प्रोग्राम कया सो पाइखटली इंडिया गवर्नमेंट ना चाही अपुन बजट के सनफम दगी चाद तरमाथोय एजुकेशन सेक्टर की दमक खाक्तुना थमले इंडिया हिरम खुदिंग चौखलकलिबा लेबाक ओइरी हाइखी अब्दुल हलीम चौधरी ना लेखिदबदा सदर बाजार जामे मस्जिद मैनेजिंग कमिटी ना अवाब फोंदोखरे लेखिद्रबा अब्दुल हलीम कमिटी के टर्म अनिरक लिसिंगमा समापन मरफुंगा मंगादगी लिसिंगमा समापन मरफुतरो लिसिंगमा समापन मरफुद्रामा थोइदगी लिसिंगमा समापन मरफुनिथोइ फावबा प्रेसिडेंट ओइरमी महाकना प्रेसिडेंट ओइरिङै मतमदा याइफा थौरांगी थबक कया मरुम लौखटलमी हाइरि हौजिक मरक्थना तेनबा ब्रेक अमतंग लौजरी
Eastern Motors ki nauna hangdokjariba digitize oiraba Maruti Suzuki Arena showroom da miyamgi damakta thamjariba facilities kudong chaba sing asibu amutang lengsin biraktuna experience tawbiu amadi Eastern Motors na pizariba services sing asigi kudong chaba amutang lobiu mayam sulengsin birau Eastern Motors na mayam butaram na okjari ngaijari Mahindra Tractor Showroom India da Saba Annapurna Domestic Mini Rice Mill Amadi Grinder Akaknaba matam kharagi oina company na offer price ta miyam da phanganjari Ho sangbai ama takpada electric prepaid ta sapnataki lupa ani makhai mai chai besan morok yangang marumarang hawai makhal sul takpa yarba grinder su phangbiragani Annapurna Domestic Rice Mill Mahindra Tractor Showroom Malom Bazaar Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chabiu Unique Education, the first CVSC and the ICSE coaching center at Imphal. Admission open for CVSC class 9, 10, 11 and 12 science. Job starting 3rd April 2019, Sega Road, Konjeng, Khazari Laikai, opposite Shanghai Express. And 18 April 2019 at Chingmairong, Maning Laikai, at Alpha and Omega School. Ima, pirol suraba natra? Suba khatana yaroi. Aduna pirol singda comfort tingli bani. Haujik makhum tangkhai ma hairo aduga t-shirt tu lupsillo masigi step macha asina higi langsingbu phajahanduna machu mamen su thokhanli adudi comfort na torisi karino fajanaba amasung machu mamen thohan bani comfort after wash apikpa khongthang ajoba thabak. This is Brilliant School, a school with the serene beauty of the lush green garden, a school of dedicated management and faculty, and a school with a legacy of trailblazers. Registrations are often for Class 11 Science and Arts 2019. Get registered now. Brilliant School, Malum Tulihal Makham, Imphal West. Paradise Para Fruit. Paradise Para Fruit. Have a sip and feel the difference. Post vacancy, home health care nurse 25 numbers, ambulance 6 numbers, male, baby caregiver or babysitters 15 numbers. Salary 5,500 rupees to 12,000 rupees and above. Date of interview on 7th April 2019, 10 a.m. Medillion Health Tech and Consultancy Services Private Limited, first floor, Axis Bank Building, Porampad, near Janims Hospital. अमुका हना तराम नोक्सरी मखाताबा पाउदा एनी आईडीपी की मिहुसिंगा डिसेबल हक्की मतंगदा कंसल्टेटिव मीट अमा सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोखरे मिफमदुदा सापम जसोबंतना मरी लेनबा अथॉरिटीना डिसेबल सिंगी तोंगानबा डायरेक्टोरेट अमसुंग डिसेबल स्टेट पॉलिसी अमा लहन बिबको लेनेना सिटी समगतपदा डिसेबल सिंगी वखलोल लहोनिंगबगी अपांबा फोंगदोखी सलाई के एडवाइजर सु ओरिबा व्हीलचेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर थोकचोम चंद्रमणिना एनी आईडीपी की मैनिफेस्टो दा एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के चाही की डिफरेंटली एबल सिंगी लुपा लाख तरा सुंगसोय सोयदना याइफथौरांगदा सिजनगनी हाइबसिमक पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मरकता अहानबनी हाइखी मिफमददा डिसेबल डेवलपमेंट एसोसिएशन मणिपुर के जनरल सेक्रेटरी एमडी यूनुस खान बो एनी आईडीपी स्टेट माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी ओइना खनखी थासिगे तंकुंतरुक्ता आईएसटीवी न्यूज की पाउमीगा मरिंग स्टूडेंट्स यूनियन के कांगबू अमगा मची ब्लॉक की खुंबी गेटगी मची गेट फाउबा अमदी मची गेटगी संसक ताबा लंबी सेमबदा क्वालिटी कंट्रोल तौदना लंबी सेमले हाइना पाउ संदोखरबा मतुंग ngarang मरिंग स्टूडेंट्स यूनियन अमदी मरिंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के कांगबूगा मफम अदुदा चतुना हकथेंगनने यंगसिलबदा खंबी गेटगी मची फाउबगी किलोमीटर 3 लोम सांगबा लंबी की साइड बाम अमदी ड्रेन कोटपगी थबक चथरमदबा थेंगनरखी मसी गेट की संसक लंबी ताबा किलोमीटर 3 लोम सांगबा लंबी की कंक्रीट थानाबा नुंग खरा थारमखी मसी गेट की पुलिस स्टेशन ताबा लंबी ब्लैक टॉपिंग तौबा हौरमले मरिंग स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट सारेल कोसिंसर माकुना फोंदोरकपगी मतुंग इना लंबी असी सेमबदा क्वालिटी कंट्रोल तौना लंबी सेमबियु सेमद्रिबा ड्रेनेज अमदी साइड बा मथुबा मतंदा सेमबियु मखाताना यूनियन लंबी असी की फिवम यंगसन खीगनी मियामगी अवाबा कोकननबा पाइखलकपा थबक सिंगदा मियामना सुमतेंग पांगबियु वर्क्स डिपार्टमेंट की मरी लेनबा इंजीनियर
इंजीनियर मफम असिदा चतुना लंबी सेमलिबा असिगी फिवम यंगसिनबियो करिगुम्बा लंबी असी क्वालिटी कंट्रोल तौदुना निंगथीना सेंबिद्रबदे मरिंग स्टूडेंट्स यूनियन अमदी मरिंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन मखल कयागी खोंजंग जंगसिनगनी हाइकी कंसर्न डिपार्टमेंट हाइरिबा थबक असे क्वालिटी याउना सुहन बीसी अदुगा कंट्रैक्टर सिंगनसु ऑनेस्टली थबक सी सुबियु अखोई कंसर्न दी लंबी सिबु क्वालिटी लेना फना सुबिरगा मसीगी बेनिफिट तो पब्लिक म्याम द फंगन बिबाइबसे मसी खोई पामने अदु मखा तानसु अखोई कोऑपरेशन पीगनी अदुगा तौसिनरगा अमुका तो दादी सिवेना हेनबा खोंजंगसे चंगला खोई इवन प्रोटेस्ट तौबा कि तौबा म्याम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजिटेशन सिस्टा थबुसु याय इम्फाल वेस्ट कमांडोना हिंदू होटल गे हौरगा नगमपाल परिंगदा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथख्रे मियोय चमंगा हेना वेरिफिकेशन चथखी मसागी सक्ताक से यावदबा मियोय 13 मखाताबा वेरिफिकेशन गी दमक मरी लेना पुलिस स्टेशन दा सिनख्रे ट्रस्ना डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड रिम्स रोड ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सोसाइटी पोइरो खोंजिन अवांग लेका खुसमनदुना नोमगी ओइबा लेमना डायग्नोस्टिक तौबगी कैंप अमा पोइरो खोंजिन हाई स्कूल पांगथोख्रे कैंप अदुदा माहिरोय चनी कुलम तोंगान तोंगान बा टेस्ट मखल यांखै हुमदोय लेमना तौखी कादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट कमिटी नौना रिफॉर्म तौबगा लोइना लिसिंग अनि तरा मापनदगी लिसिंग अनि कुनिथोय फावबगी थौपुननबा मियोय तरा हुमदुना साबा एग्जीक्यूटिव कमिटी अमा सेमख्रे लोंगजम ओंबी श्यामाबु प्रेसिडेंट सिंथा लाइस्ट्रमबु सेक्रेटरी जनरल ओइना खनख्रे ngasi nimidang wairam pung manga makhairom taba matamda thobal police commando na nupi police yauna thobal mela ground manaktagi yungau liter sahum kuni thoi miyoi ani dagi phagat laba miyoi ani amasung polamga konana excise thobal da sinakre Zeliangrong Union Tamenglong Zone Nam Alpha Manga Suba Zeliangrong Solidarity Day ngasi Zeliangrong Union Assembly Hall Tamenglong da pangthokre tharomadu da church leader sing village chairman civil society losing basing amadi nupi losing basing su saruk yakhe laikhidraba losing basing ima famda tumina leptuna ikai khumnaba utki Zeliangrong Civil Organization Sing Zeliangrong Baudi Zeliangrong Youth Front amasung Zeliangrong Students Union nasu Solidarity Day thoram Langol Tarung dalaiba Women Society Hall da pangthoke thoramadu da Civil Society luching basing Bila Safe Chairman Kholgi Ahal Singh naha amasung mahiroi kayana saruk yake Solidarity Ritual Day asi Zeliangrong miyam amatta oina lainana ba lising mapan kuntra mari gi April amada Tamenglong District Headquarter da pangthokibani haire Manipur lenga ke school sing mathang mai thabagi chatharakliba thawong asi jati sipu tapna hatpani haina All Manipur Elementary School Teachers Association thadorakpa cherolamana khangalakle lisingani taranipal gi November tang tarata thangal kaithel dalaiba Bairodan Maxwell Hindi School sakhangdabasing na mai tharamki sahi adumaki December gi tang taranipal da kwa kaithel Junior High School mai tharamki ahum subo ina sahi asigi March kunipal da Salungpham High School mai tharamki bani Thawong sing asina Manipur jati bu chawkhatpa maning halanna bagi damak aronba khutpu ama leire habasu tawrakliba thabak asina takle mara leiba sing aingi oba chairak pinaba akanba firep ama Manipur miyam amadi lenga asina lepminaba matamoire hairi ngasi nimidang wairam pung mari rom taba matamda yangang pokpi cycle block ki manung sana leiba Samuel Kuldagi pamong haukip kauba miyoy amagi yum maina tumna sakre hairi electric ki mai digi hobo oigani haiba mai aduna lupa crore amarom gi potchai amang ata thohan khre hairi Mairenbam nanaw kauba moirang Mairenbam lekai degi miyoy asina mahaki loinabi Phairenbam ningol Mairenbam ongbi Baby Lakshmi Elias Isan kaubi sahi kulum doirom surabinupi amamang khre haina moirang police ta complain tawkhre complain aduda mahaki loinabi asi March ki tangku nipal gi ayuk pung nipalom taba matamda Imphal la jatkani haina jatkibadagi halakidabani hairi nupi asi phit manga inchi ama wangi masa pai kuchungawi mahakna mayumdagi thokiba matamda da green color gi phanek ama setki phi ama inki hangama pal machugi T-shirt ama litki angangba machugi leather handbag ama supai ki hairi Hojik sanabagi pau amuk pizari
Ngasigi sanabagi pauda Sarangpat Mamanglaikai Polo Ground Zathariba Ahanba Maison Trophy 7SI State Level Football Tournament King ngasi sanaki be match da Endeavor FC Wangjingna Yambem FC Bugol taruk amada thoikre hayeng WYC Wangkim amadi Etupa Soi Ahanba ground da sanagani anisuba ground da Maison FC A amadi Maira FC Texam sanagani Malemgi tongan-tongan ba mafam singda lairiba mitay singna lamtam asigi natki amadi matam-matam gi lakpa haraw kumay singda saruk yari USA gi California San Francisco Bay Area Manipuri singna su mangarak suba annual yaksang sports meet pangthokre meet asida nupi angang naha ahil khaktana saruk yamina duna tongan-tongan ba masana singda athoy ahen tanaki Haujik makhata ba sanabagi paw boyang ningthaujamdagi amuk phangbigani Anisuba haki horakpada inmil hau kilong na pirakpa phajapa crossing pass amada sanatomana sankiba golna Sagolbal United CC Mitki itihasta ahanba waina final sangkhre Sapsaba decision phangdrabasu thajaba yaba paw amagi matung ina finance sanglaba Sagolbal United ki sanaroi singkhai nganbada em khabam gi official singna protest tawkhre hairi All Manipur Football Association na sinduna sahi sigi January tang kunipal dagi tim kuntra mathoi na saruk yaduna Khomalampak Artificial Tap Ground sanaba hokiba humpu mathoi suba sarsor sansing KCSI CBE Memorial Invitation Football Tournament ki ngasi Khomalampak Main Stadium da sanakiba ahanba semi-final match ta Sagolbal United na anoba imagi mangal M khabambu goal ama sinoda maitibi piduna final sangkibani Sagolbal United ki mai pakibgi goal adu El Sanatombana match ki yangkhaini thoi suba minute sankhi match asida M khabamgi sanaroi S Thomas ta match conduct tokiba referee na yellow card utkhi Sathariba tournament asigi ani suba semi final match sai nungthil pung ama makhai tabada Trau FC amadi Neroka FC ga sanagani Model Club Singamakhana Sam Khagem Palibu Maitipa Piduna Anishuba MCA Luang Property 20 Trophy gi final sangkhre Hayeng sanagadoriba aroiba match ta Cyclone Thangmaibanga sanaragani Manipur Cricket Association na sinduna mamang sahi gi Juntang kunma thoidigi team kunna saruk yaduna Luang Sangbam gi Luang Pokpa Cricket Stadium da sanaba hokiba Anishuba MCA Luang Pokpa T20 Trophy gi ngasi langtapan public ground sanakhiba ani suba semi-final match ta Model Club Singamakhana Sam Khagem Palibu wicket mapal da maitiba piduna final sangkhibani match asida Sam Khagem Pali na toss ngamduna ahanba batting tokibada apiba over kunda wicket nipal turaga run chamaga tara taret lauki masigi pakhomda ani suba batting tokiba Model Club Singamakhana over tara taruka ball amada wicket amakhak turaga apiba target adu yauduna match asi mai pakhibani match asida Model Club Singamakhagi sanaroi Nishan Kumar na wicket ahum amadi run kuntra mari lauduna man of the match takhre Hayeng ground asida aroiba match waina Model Club Singamakha amadi ahanba semi-final match da mai pakiba Cyclone Thangmaibanga sanagani ahanba semi-final match da Cyclone Thangmaibana Trau kwa Kaithenbu wicket tara da maitibu piduna final sangkhibani United Veteran Football Association Manipur na sinduna mamang thagi tang kuntra mathoidagi team taranipa na group mari thongna khairokuna Imphal gi mapal kangje bungda sathariba ahum suba RKFDS Sangai Trophy Veteran Football Championship ki ngasi sanakiba ahanba match ta KMBFA kairakna trapsa malombo goal ama sinoda maitiba pikhi match asida mai pakiba KMBFA kairaki goal adu ais herojitna match ki nifu suba minita sankhi ani suba match ki sanakibada SHDBFA Sadar Hills na Musa second goal ani amada maitiba pikre SHDBFA Sadar Hills ki mai pakibgi goal ani edu thangaisa ki gen amadi jangmin lena sankhi match asida maiti kiba Musa second gi amatangar goal aduna rochung na sankibani Manipur Police Sports Club na NYBA Naurembo maitiba piduna ahanba 11 men's open volleyball tournament ki champion oikre
Arong Kunjau Kangjibung Development Committee na sintuna mamang thagi tang kuntaritagi Arong Kunjau da sathariba ahanbas 11 men's open volleyball tournament ki ngasi sanaki ba roiba match da Manipur Police Sports Club na NYBA Naurimbo set ahom sino kun mga kulumdoi kun mga tara nipalamadi kun mga tara mapalda mighty bapiduna champion oikibani satharaki ba tournament asida Manipur Police Sports Club ki Robinson Gangmai na best player NYBA Nauringgi and Tombana best striker Manipur Police Sports Club ki si Ace Romeo na best setter club asigi Ace Kumar na best defender amadi NYBA Nauringgi Tuan Pamay na best discipline player taduna lupa lising amamam tauramapusing na kusinaki winner oikiba Manipur Police Sports Club ta lupa lising kunamadi runners up ta kiba NYBA Nauremda lupa lising taramanga tauramapusing na kusinaki Youth Development Committee Yaripo Khwirom na sinduna mamang thagi tang taranipal dagi tim kunmanga na group nipal thongna khaidokuna YDC Gym Hall Campus Khwirom mayai da sathariba YDC Trophy 11 set Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Angel FC amadi Sarangpat FC goal amamam janaduna draw sathre ani shuba match ki sanakibada Urup Arabti United na FC Shanghai bu goal ahum anida maidiba pikhi Kasikhul Youth Library and Sporting Club na sinduna club asigi ground da mamang thagi tang kunthra mathoi dagi team taranithoi na group mari thokna khaidokuna sathariba ahum suba men's inter-village 11 open volleyball tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta NYDC khaidem na KLYGC kangmombu set ahum ama ani suba match ta ISBA ngairangbam na LCYC Lilong Chasingbu set ahum sino ahum suba match ta KLYGC kangmong na MYDC maglangbu set ahum sino mari suba match ta ISBA ngairangbam na PRSC Paurabi bu set ahum sino amadi manga suba match ki sanakibada LCLL Leiprakpam na Khawpumbu set ahum sino da maiti pikre All Manipur Volleyball Association ki miyang makhada Usiwa Student Welfare Club na sinduna tha sigitang amadagi team taramari na group mari thokna khaidokuna USWC ground Usiwa awang lekai da sathariba ani suba inter-village men's open volleyball tournament ki ngasi sanakiba match ta SYDC Santhel na MYM maibambu set ahum sino kun mga taranipal kun mga kunithoi amadi kun mga kunda maiti pikre Thagatsiri boyai makata na nga sinong magi oikiba nga sagi pau amuk pangbigani Environment Directorate tagi phangkiba ngasi gi oikiba ai nga samadi nungji pauda khwaidagi sakiba Celsius degree kuntrani toi dasmeng nipal taret khwaidagi ingba Celsius degree tara dasmeng mari taru Nungshita yaw pising manilgi sang maximum da sada Manipur taramari dasmik ahum nipal minimum da sada kuntramatoi dasmik taret ahum oiki ngasigi nong sukibagi sang sino dasmik mga mapal millimeter ni ISTV News gi ngasigi editor Soesta ruling BJP amasung opposition Congress ki marakta development project sing sanga bagi credit launa bada hunnaba leptaba inauguration tawdriba mayam ji moi koi thi thiraga he sangai ba moi na tawba sanna ba adu noi thiraga sangao adu noi na sanga ba se koi gi government na tawram ba se sanga ba ta sai ani loi grana another 1 year su loi wa sing manung da lei ba mayam ji chaka ga sanga ba loi ngam loi congress ma tam tawram bane sigi leibak si ju akoi na lepi ju congress ma tam tawram ta Karai the lepo ko ngang da bhata salatri ba koi hek tawruni moi matam hek tawruni moi matam mana moi gi matam da horom gera horom moira loiram mangamam da na tawram mangamam na thabak oina piram dradi kari kana ge ba Hauzik lo silak pada malu ibe pau amuk Prime Minister Narendra Modi laglibe April tang taret ta Imphal da laktuna Mikhal ki campaign se thagadauri BJP lengak asi drug lalon babu phong na sagot pa lengak oire habe taktare haina Congress ki spokesperson Mega Chandrana Maral Siri amadi humphumanga suba JN Manipur Dance Academy ki foundation day Manipur ki governor Dr. Nazma Heptullah na hudokre
ngasi yoinadi ISTV na pizaba Manipuri pau matang asida losinjari miyang tabiri ba pumnamakpo amuka hana kurumjari.